Maya payaldo po, at sunang pong ini kiningaw santamo, Kape Balita King Don Bosco. Metong yung pong proyekto na ning MTV MLE class ng Ginoong Magnus Pascual C. Muslim. Ngayon po, pepayalben na lang meto ang video, abinyen na ning mestra para king karelang aw santamong SPLA. Ginoong Magnus, maya payaldo po kayo. Malyarda kayo pong pangutnan. Tungkol ya po king nano, itang video kaya kayong inalben. May kumpisano pambakuna tabang COVID-19. Anak na edad 5 banwa hanggang 10 metong abanwa. King bakuna kailangan nyo tagana para king protection taring anak sa lamking COVID-19. Nakal ka rin anak kaminta karing vaccination sites bata lang nagpapakuna. Kaya tingin mo namang tutong natakot ka rin aliwa karela. Sibukan tala namang iba deng anak at yung lobo yadungan at kendi bang malibang lareng anak papabakuna. Maulaga